Il AGOV ha il survetg d'autentificaziun dallas autoritats svizras tenor la legge federale davart il diever dils miets electronics per ademplir incumbenzas dallas autoritats LMEIA. Il intent di AGOV è che personas naturales, sco burgaises, burgais e representantes dell'economia pon s'inscriver allas applicaziuns da website e dallas apps nativas dallas autoritats svizras cun agid d'ina procedura d'access unitara. Per qua intent porge il AGOV accias identitats electronicas per personas naturales con las qualas quellas pon se registrar independentamain. AGOV ven era ad acceptar l'identitat electronica futura, la EID dil Stadi Svizzer, sco document d'identitat e ven a derivar directamain ord l'under in process d'access. AGOV possibilitescha da sclarir l'identitat propria dallas personas naturales con differentes proceduras. La qualitat da quella autentificaziun può esser claramain sur il nivel da segirdat dus tenor l'ECH 170. Col diever dalla futura EID dil Stadi Svizzer può AGOV contonger effettivamain in nivel da segirdat 3. Plinavon può AGOV enrihir las autentificaziuns col numero dell'AVS che ven verificada sull'interfaccia degli uffizi central da compensazione. Aschi spert che l'EID statale dalla Svizzera stat a disposizione per las utilisadres ed ils utilisaders di AGOV duvrar quella sco unica legitimazione via AGOV. La midada sin l'EID Svizzera è facultativa per las utilisadres finales e per ils utilisaders finals di AGOV e senza consequenzas per las applicaziuns finales. Ils tokens dat OIDC e SAML che contengono encennas stabiles de reconoscenza per tucont las utilisadres finales ed ils utilisaders finals vegnan transmess vinavon allas applicaziuns. Ulteriuras funcziuns di AGOV ein las suandontas. Sil portal per las utilisadres finales ed ils utilisaders finals pon personas naturales installar ed administrar independentamain in conto d'access AGOV. Quai conto lubescha per exempel d'iniziar in process da sclariment d'identitat directamain ord il conto schai ven domandau in a qualitat pli alta. AGOV pot denton era venir utilisaus senza sclarir l'identitat sche las applicaziuns finales acceptan la pli bassa qualitat autentificaziun che resulta. El portal di integraziun pon las autoritats svizras colligia independentamain lur systems da fina mira cun AGOV entras ils protocols comunabels SAML ed OIDC. Systems da fina mira ein singulas applicaziuns finales ni systems intermediars IAM. L'administraziun d'identitat possibilitescha d'arcunar tut las informaziuns con referenza all'identitat en ina banca da datas e garantescha ascia l'integritat del sistem. Il broker d'identitat pren tokens d'OIDC ed a SAML da purgiders d'identitats externs ed emetta agents tokens. AGOV dispona era di interfaccias per la validazione dal numero dell'AVS e dalla corrispondenza, dall'identificazione da video e dall'esaminazione d'identità al spurtel. AGOV porge in portal da survetg en il qual ven purgiu ulteriur sustain per las utilisadres finales e pels utilisadres finals. Utilisadres ed utilisaders pon per exempel centar ina domanda ed escriver lur problem e vegnan sil suenter contactai per telefon. La fina mira degli AGOV è d'evitar metodes d'access antiquadas e malsegiras, scoplaits clav e codes da MTAN che vegnan tarmess per SMS. Per qua intent fa AGOV diever da sia app d'autentificazione che se basa sin FIDO ed è gratuita e sin tokens da FIDO in forma da clavs USB e NFC che ins può comprar in facentes d'elettronica per prezis favorabels.